Santa ini athiani digital na peke ndo naona na ile tonene kiokoni cho mundi itina wa maubo twasoma nthino itho itu ya maubo yulo wa skulu wa Kaumoni ola wa bingwa itina wa maniwa kulua nduthe na kubebia nomba cia gukoma maniwa kitumi kila nendo nene ya nikwitha tio case yeyo kagana ti isolated case nisi ko twithirwo nacio na muno tamu agele tamu agatundu twithana siku isu cia amaniwa kulua nduthe maskuluni na with ya itumi lacio tuma amaniwa malua nduthe na kwananga male ya skulu imuno itumi yes lakini ingo yethea te itumi maybe na lot no meta peer pressure kana or influence ya wamaniwa mwe alame katika maskulu maito maybe matena metua miseo kana meliketi wa maondone ma utumi wanda wasi akumila na zindu cia muthembo okay they aleta me ku influence amaniwa alange kweka siko hii na you know my studio na nenene ukunikilio kweka waitina wako yata taveta na Kilifi so fama skulu yokomi na ile ni mabebetu na amaniwa na etina wa ukunikili patweka amaniwa amazobise groups ya WhatsApp na katika group hii kwetu na kwena hali mume group ne kwetu kuona na siasa me group ne alambe uchochea amaniwa kweka sindoi so kelango enda onena ni administration sia maskulu kana ungami wa maskulu either wa ina sessions sia kunena ni na amaniwa na nekwatio yukwe na mzianza sia kunyuva leadership ya amaniwa katika maskulu tuko na maskulu maitwa hii sio nyuva ni tondo tunyutwa ya sia general elections ke ya amaniwa ni mama nyuva leaders more katika maskulu pata wa leaders yani kunena ni na administration ya school with either pay issues ya amaniwa mena sio nisi edukewa na sia thinikewa so yes amaniwa alame uluanduthe kumwe paina justification kana paina kitumi kianu with there no influence lakini ndinena nathona amaniwa ukwangelekania case isu ya Taveta Kilifi amaniwa 33 maneki wembene na maumilwa kotini already siasio ni no siwe DCI kunikumaanisha ata nikumaanisha mami na school uketha pe bina kukwata certificate of good conduct o yukwande kwa mawia mainge pe bina kwande kwa utena certificate of good conduct so now amaniwa ala tukweka sindu ilisi akubyo maskulu na kulua nduthe tuswane muno yulo wa future yitu kana yulo wa one wito na neba yitu na yitu yutase kunena na maniwa na kumaeleza kimu kwika kayo kubebya skulu obingwe either mwekia mwelea mwalimu kana ne leu kana ne mubela mobatiwe bado kika affect maisha menyu onaitina wa skulu nondo wakwatwa wabika kotine wozo sia imanje kana yu record yaku mabugu na serikali ne yaboka no ketha otamba unewa certificate of good conduct ela utakwata mawia kundu kwingi utenayo so ni kwa asiye ni kwa amaniwa ni kwa administration sia maskulu tuete metoba mwetu swania nata tuomina siku ithi nondo elasi yekeka ngalama yondesi okabalabe musei amaniwa ama isoka skulu musei no gwetwa mbeza sia ku repair dormitories isu na zindu sia muthembo so twina responsibility ilio ndea sei amaniwa na alimu kuikire kana netwamina siku ithi asante.